Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ake sikhulume ngokuthi ke isichitho singena kanjani kumuntu. Imvamisa nje kwenzakala kanjani ukuthi isichitho singene kumuntu. Uma ukuthi umusha ngicela usubscribe usifollow ku TikTok uthathe inamba ka WhatsApp ukuze ngizokudlulisela kumkhulu ozokusiza ukuthi ukhiphe isichitho lesonazo. Kanti isichitho kuyenzeka ke singene ngomeqo. Umeqo useqe endleleni lapho kabathakathi besebenza khona yabo kube ukuthi ke wena uyaseqa kwenzeka mhla simpe sifakwe egate wena uthi uyadlula useqa kunesichitho esifakwa umthakathi ngebhodlela nje eminyango thola ukuthi sekugojiwe eminyango bembe befake lelo bhodlela phansi isichitho leso njalo uphuma eminyango ke wena thola ukuthi ke mhlambe lokhu ungena uphinde ubuye ungene uphinde ubuye kanti vele sekonakele lesichitho lesi singaphakathi kuwe yabo silokhu siqala phansi kube khona isichitho lesi esidala ukuthi ke basebenza ngempahla yakho thola ukuthi umuntu uzathatha impahla yakhe ayisebenzise enze noma yini ubuthakathi lobu ababenzayo kube khona isichitho esizongena ngocansi thola ukuthi ke mhlambe nibanga indoda owesifazane enze lokhu ke akwenzayo abakwenzayo ukuthakatha uthatha izinto zakho noma ke egange ngayo umuntu wesilisa kube khona isichitho esingena ngephupho ulele lolu ke uhlobo lesichitho lijwayele ukuthi lihambisane nezidliso thola isikhathi sophupho uyadla wena yabo isichitho esingena ngephupho nje ulele kumele uqaphele kube khona isichitho esifaka ekudleni noma otshalweni obuphuzayo thola uyaphuza kanti awuboni ke ikakhulukazi abantu abaphuzayo thola ukuthi vele nje uyazi ukuthi wena vele uyayithandela utshwala bekuthi mpo khona lapho ke isichitho leso ke kube khona ke isichitho esingena ngokuthi umuntu efike nje xhawule okanye efike ikhage kanti lo muntu usekufakele isichitho uyabo ngokuhaga nje usekufakele isichitho ngokuxhawula ngokuthinta kahle usekufaka nje isichitho ngizoma nje la kwanamuhla uma unombuzo buzo ku comment ukuze ngizokwenzela yakhe ivideo ngifake YouTube ngicela usubscribe usifollow ku TikTok ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mangibuza mangichaza bese uyangicela inamba ya WhatsApp.